Čakaj, kam greš? Gdje ćemo pa pojesti? Peć k Denisu. Gdje mi to čuvaj? Ne, peć k Denisu se pelat. Evo Su sredla gor malo. Gdje si na Gepes? Gdje je na Gepes? Ne, klele, peć sam, peć se klele gor. Ne potekanje k sebi gor, nema. Dej nogicu tuki gor. Dej nogice tuki gor. Tuki. Na to ide, to. Pokaži se zadnjom rukom gdje se drži. Tamo odzadi, pod armaturo. Odzadi, za armaturo. Tu je. Pusti joj. Pusti je, man, idu. Drži se. Kule se drži, okej? Tko je, a? Tko? Drži se. Drži. No pet. Drži se dobro. Okej? Pet. Sve prav, pet kar na rikverc pa v levo obrn. Dobro, pej naprej. A zaštekao?